laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Okay, bismillahi irrahmani irrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيتي الله سبحانه وتعالى إن جرني من ذلك kanko oɗo jomiraɗo tabaraka wa taala nelɗo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallama o waɗimo neɗɗo royiteteɗo, neɗɗo jettirteɗo exemple, neɗɗo rewirteɗo Allah subhanahu wa taala. O waɗi oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko laaɓuɗo, o waɗimo ko o tedduɗo, o pottini kala e makko tuundiji e sikkeji bonɗi, o pottini kala e makko kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sahawuji ko bonnata golle goɗɗo, ma bonna haqqille makko, ma naɓa mo e ko harmi. O daginanimo ko laaɓi kon, o yilti o suɓanimo kon ko laaɓi ɗon kon, o waɗanimo o hoddiranimo yo ƴettu ɗum ko laaɓi ɗon kon, o hewimo o aynimo ha tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam faggitotako zunubaji jami. E nder konko o waɗanimo sonnaɓe, ɓeɗo sonnaɓe tawi ko tedduɓe, ɓeɗo ko jogiiɓe jikkuji moƴƴuɗi. Allah jomiraɗo on tabaraka wa taala on dari e nder ɓerɗe windere nde, o tawi ko ɓernde nelaɗo nden ɓuri laaɓude. O yilti o daari e nder windere nden fop, o tawi ko sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam ɓuri laaɓude ɓerɗe. ɓen noon ko sahabaɓe e sahabiyat, ɓe mana sahabaɓe worɓe e sahabaɓe sonnaɓe. O waɗi sonnaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam yimɓe laaɓuɓe, yimɓe tedduɓe, yimɓe nefiniɓe, yimɓe ɗoftiɓe, yimɓe yankinaniɓe Allah subhanahu wa taala. Sabu ngal ɗo teddungal e ngal ɗo ɓural e oɗo jikku moƴƴo e oɗo laaɓugol ɓernde, Allah subhanahu wa ta'ala suɓori ɓeɗo sonnaɓe, wattidiɓe e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama. Ko hiwa nelaɗo aynamo, siportamo e noddugol ka nder islam. Haray noon ɓeɗo sonnaɓe ko sonnaɓe ɓe wa'awa sonnaɓe adna Allah on fo. Allah subhanahu wa ta'ala wi: ya nisa annabiyi lastunna ka ahadin min annisa. Kono yo sonnaɓe nelaɗo, onon yo sonnaɓe oɗo annabajo, on wa'awa sonnaɓe luttuɓe ɓen. Lastunna ka ahadin min annisa, on nanda e sonnajo hay e goɗɗo kafore leydi ɗo. Si tawi Allah jomiraɗo on o laɓɓini ɓeɗo, ɗum waɗi si o wi liyudhiba ankum rijza ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. O laɓɓini ɓeɗo, Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓini ɓeɗo, o ƴetti ɓe o hiɓɓidiri ɓe annabajo makko on. Fiyo annabajo makko on yetti diinal islamu kan, tawata ɓeɗo sonnaɓe waway wonde exemplaire e sonnaɓe luttuɓe ɓen. ɓe wawete ƴettede muɗum exemple ji ka dewe Allah subhanahu wa ta'ala, e ka waɗugol ɗoftareji nelaɗon sallllahu alayhi wa sallama, e ka yankinanagol qur'ana e sunna, e gollugol ko Allah yamiri, e haɗitogol e ko Allah harmini. ɓeɗo sonnaɓe ɓe andanɗa hoorema ɓe Allah jomiraɗon o laɓɓini ɓe ga e kala ko neɗɗo ŋiña e muɗum, ɓeɗo pottina e mum. Ha tawi nene Khadija e nder majjereji ko woduno kon fop e zamanuji ɗin on tuma, hiɓe wimo at-tahira, ko aadel laaɓuɗo. ɓe wimo kadi Khadijatul kubra, Khadija mawɗo on,
haysi Khadija ɓe temedere no wooti. ɓeɗo sonnaɓe ɓaawo saayi hewti ka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam resata. nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam o resiraali gaanin duuɓi nooga e joyi wano tariha on yewtiri en noon. gaanin duuɓi nooga e joyi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam resaali. o gila ka heɓuno duuɓi nooga e joyi si o resi, sabu honɗum sabu peewal makko ngal, sabu nunɗal makko ngal, sabu moƴƴugol jikku makko on, sabu teddugol makko ngol, sabu nefinagol makko ngol kanko rasulu sallallahu alayhi wa sallama. nene Khadija naniri inde makko, ƴettimo naadimo ka jawdi mum, fiyo yeeyammo. ɓayne laaɗo sallallahu alayhi wa sallama yaadi e Maysar, woni ha Maysara laaɓama. ɗiɗo jikkuji nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama no mari ɗi e intérêt ko ɓe heɓi kon e nder business maɓɓe on, tono ko ɓe heɓi kon o hewtiti o yewti ɗum ɗo sonnajo on. sonnajo on tawno ko sifa on neɗɗo ɗon faalayo laato moodi makko. nene Khadija radiyallahu taala anha ɓe laatino ko ɓe sonnaɓe tedduɓe, sonnaɓe jogiiɓe jikku moƴƴo, sonnajo laaɓa ɓerndejo, sonnajo jogiiɗo jawdi, kono tawi jawdi makko ndin ndi hetta e makko ɓuri rewgol Allah. tawi ndi jawdi makko ndi hitta e makko ɓuri moƴƴagol e jama on. tawi ndi jawdi makko ndi hitta e makko haa ndi naɓimo e ko Allah harmini, haa waɗi so ɓe jammimo at-tahira, laaɓuɗo on. nene Khadija radiyallahu taala anha ko oɗo woni sonnajo arano eɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam adi jombude ɓen fof e sonnaɓe makko ɓen. nene Khadija radiyallahu taala anha kamɓe poɗuno nelaaɗo naadi ka ngeygu maɓɓe, dartindi nelaaɗo ɓay hari nene Khadija no gollidude e worɓe go'o adi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. tawi kadi nene Khadija jombanoma dewle ɗiɗi, ɓeeɗo maayi si nene Khadija jotti ɗon woni e waɗugol business ji mum ɗin. tawi hande kadi eɓe gollodude yimɓe ɓen, yimɓe ara ñawloɓe jawle, yaha yeeyoya arta yoɓita ɓe heɓa kum munkun, kono tawi ɓe heɓali wallinɗoɓe ɓernde, ɓe heɓali on mo haqqille maɓɓe ɗen nangi, mo tawata ko oɗo ɓe wiyata e ƴettu ɗum. ɓaawo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam naati ka business maɓɓe, ɓe yeeyi, ɓe heɓi ɗiɗo tonoji, ɓe heɓi ɗeɗo teddule. Maysara sifanike nene Khadija ko feƴƴoy ka business maɓɓe kon. nene Khadija ɗaɓɓiri nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ɓe accuɓe jomba ɓe. ko on tuma yewta ɗo hewtoyi papa nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. on tuma ɓe ƴamani nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama nene Khadija. haray noon sen ndaari sifa ɗum ɗo en taway haray ko ɗum ɗo woni teddungal, ko ɗum ɗo woni teddungal, ko ɗum ɗo woni moƴƴere, ko ɗum ɗo woni moƴƴere jikku, ko ɗum ɗo woni netinagol nene Khadija wonduno haa tawi ɓe innayi ko neɗɗo moƴƴuɗo sifa nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe yananta yo jombu ɗum. ko ɗum waɗi si nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama jombi nene Khadija e dunga e Allah subhanahu wa ta'ala. ɓe waɗi ɓen ɗon sonnajo arano e sonnaɓe maɓɓe ɓen fof, ɓe waɗi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama sonnajo ɓurɗo moƴƴude, ɓe waɗi nene Khadija radiyallahu ta'ala anha sonnajo ɓurɗo moƴƴude e sonnaɓe nelaaɗo ɓen alayhi salatu wassalam. on tuma nene Khadija jomba wonti ka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama, kono e ɗum mum tawno nene Khadija no hecciri nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama duuɓi 15. rasulu sallallahu alayhi wa sallama no jogii duuɓi 25, nene Khadija no jogii duuɓi 40. ƴettama dewle ɗiɗi wano wiruɗen noon, kono e hoore ɗum ɓe ɗofti nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama. bismillahi rrahmani rrahim. haray ɓe wi oɗo nene Khadijatu radiyallahu ta'ala anha en ara yewten fi makko. haray nene Khadija oɗo woni sonnajo mawɗo
e sonnaɓe nelaɗo ɓen alayhi salatu wassalam. haray oɗo rasulu sallllahu alayhi wa sallam ko ƴettotamo wano wi noon ɓen noon hari ko o kecco telen wanowa duuɓi 25. haray noon oɗo nene khadija radiallahu taala anha wano wirɗen noon komo allah subhanahu wa ta'ala yiɗi o teddinirimo jawdi o teddindirimo ndimu. haray oɗo ko honno wiyete ko nene khadijatu bintu khuwaylidin ɓiɗɗo asad ɓiɗɗo abdul uzza ɓiɗɗo qusayi. nene khadija oɗo laatinoyno nodde aade laaɓuɗo attahira. haray nene maɓɓe ko fatimatu bintu zaidata ɓe makete ɓiɗɗo al asam. nene khadija ɓeeɗo teddini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hattinirde e teddingol. haray ɓeeɗo wono wirɗen noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi on tuma koɓe duuɓi 25, nene khadija koɓe duuɓi 50. kono e hoore ɗum hari nene khadija ɓe ƴettama nokku goo. haray nene khadija ɓeeɗo ko ɓeeɗo jibinani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama geɗalɓe maɓɓe ɓen ɓe fop si wona seydina ibrahima. ko ɓeeɗo tun woni nene khadija wonno ko jiidaaki. amma luttuɓe ɓen fop maɓɓe haray ko nene khadija wonno ko jibini ɓe. haray ɓeeɗo ɓe ƴettuno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jogiti ɓe tambitande timmude wano wirno ɗen noon naane. ɓe jonnayno ɓe hay ñaamete ɓe yaada e mum ka fawre ɓe wonda e muɗum ton ha e zamanuji si tawi ɗum ɗon lanni ɓe arta ka suudu. on tuma ñande goo ɓe heɓi tattende yiitugol e malaikajo on o jogitoɓe jogitande sattunde ɓe hula ɓe arta ɓe wiya zammiluni suddelan e dow teddungal nene khadija ko laatani e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kon ko nene khadija teddiniri nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kon ɓe wikkaki nelaɗo ɓe duñaliɓe ɓe inni ɓe yawton gerda e probléme ji maɗi. kono ɓe ɓannitunoɓe ɓe addiɓe ɓe suddiɓe ɓe acci ɓe ɗon ha ɓernde nden deeƴi ɓe yilti ɓe wi a anata ama potako a sunotako a wullata sabu hiɗa teddini yimɓe ɓen hiɗa walliti woɓɓe hiɗa yurme woɓɓe. ɓay woni ɗum ɗon deeƴi on tuma ɓe holli wondema ko honɗum woni sattende ko heɓuɗa konnum maapiɗa. on tuma nelaɗo sifi ɓeyni awa mayen yiiden e o mawɗo ɗo oɗo sifanto en programme ji ɗi. haray teddingol sonnajo on moodi makko ɗum ɗo woni nafaka. ndaare nene khadija radiallahu taala anha haray ɓeeɗo ko hiɓe jeeya e sonnaɓe ɓurɓe teddude ɓen ka nder aljannaji sinatoyama. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no janti fi sonnaɓe tedduɓe ɓen ka nder aljannaji. hiɓe janti fi nene khadija, hiɓe janti fi nene maryama, hiɓe janti fi nene fatima, hiɓe janti fi nene asiyatu bintu muzahimin sonnajo fir'auna on nu. haray nene khadija kadi no jonna huɓere spécial ka nder aljannaji ko allah subhanahu wa ta'ala mahanimo. goto wonirangon sengo ɗon woko fiyo ɓurtu heɓude ɓurtu yoke ko ɓurtinanno modi makko kon. iden sen daari sifa ɗiɗo piiji en tawa nene khadija no marno teddungal mawnungal kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. kadalika mo marno teddungal mawnungal ka allah subhanahu wa ta'ala. ñande goo nene khadija no tolodi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama. on tuma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki jibrilu wi yomi yeetoma allah hino salmine. allahu akbar. idan nene khadija oɗo hari himo teddi ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama fota noon sabu honɗum sabu ɗoftare maɓɓe nden ko timmuno kon. sen daari ɗo haray si feƴƴi e nene khadija haray ko hombo hikkata ɗon ko nene sawdatu bintu zam'a. nene sawdatu ɓeeɗo ko geɗal ɓe makketeɓe ɓen zam'a ibni qaysin ibni abdi shamsin ibni abdi wuddin ibni nasrin ibni malik ibni hislin ibni amir ibni luwayi. yumma maɓɓe ko shamsus bintu qaysin ibni zaydin ibni amrin ibni labib ibni khurash ibni amir ibni ghanam ibni adiyin ibni najjar. jombi ɓeɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder makkata
ɓaawo nene Khadija fatade haray kon nun taho fameten ko wondema nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe jombano sonna hay goto ɓe jombide nene Khadija ko nene Khadija tum ɓe jombunoɓe wonde nene Khadija ha ɓen ɗon faati si kamɓe nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe jombiti hara nene Saudatu bintu Zama kamɓe artuno ɓawto nene Khadija faatike haray ɓeɗo nene Saudatu ɓe kamɓe on hari duuɓi ɗin towi kamɓe kadi ɓe wiwno wo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam mi torikema haray miɗo faala ya newnanan mi immintino ye yawmal qiyama tawa miɗo jeeya e sonne maɓen wo kamɓe ɓe haton jina e ko sonnajo haton jinta e gorko kon mbima ɓe haton jina e dewgal ɓay kamɓe ɓe nawyi ɓe inni kono noon ɓe ƴetti ñalaaɗe maɓɓe ɗen ɓe okki nene Aisha radiyallahu taala anha ɓe inni kamɓe ko ɓe faala tun kota nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama accutuɓe ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala jippini aya spécial fi nene Saudatu bintu Zam'a ko ɗum Allah subhanahu wa taala wi wayni imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan o ko jippani ko nene Saudatu bintu Zam'a sabu kamɓe on ɓe faalano tun yo tawde hiɓe wuuridi e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haa ɓe faato ɓe immino yeeso hiɓe jeeya e sonnaaɓe nelaaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam Allah joomiraaɗo le okki ɓe ɗum ɗon o teddiniri ɓe ɗum ɗon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wuuridi maɓɓe nelaaɗo faati acci ɓe ɓaaw ɗon haray ɓe jeeyama e sonnaaɓe nelaaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ɓe jeeyama kadi enene gonɗiɓe haray ɗum ɗo kadi ko teddungal goo ko ɗum waɗi si tawi sonnajo o ndaari o tawi moodi makko no teddi to makko nde o ɗoftotomo o yiɗamo ɗo takko makko o teddinamo haray ko hunde hanandemo ella ala si tawi wano oɗo waɗiri noon okkogol ñalande makko nden goɗɗo si tawi kanko o haton jina sabu nayew maako way wano ɗum ɗon ella ala ɗum haray noon nene oɗo Sauda kamɓe kadi haray ko ni wonno ko programme maɓɓe feƴƴiri haray nene Saudatu bintu Zam'a ɓeɗo ɓe faatino e zamanu Seydina Omar bunil Khattabi ɓe faati tawi ɓe jogi duuɓi 50 e duuɓi 4 jaati nene Khadija kam faatono ko duuɓi 60 e duuɓi 7 e riwaya goo wi duuɓi 60 e duuɓi 4 haray ɓeɗo nene Saudatu bintu Zam'a kaka sakkitode laamateri Seydina Omar bunil Khattabi woni ko ɓe faati haray ko watti ɗon tataɓo on ko nene Aisha radiyallahu taala anha haray kono ɓe jokkodiri noon wonɓen e jokkidirirde yerno karama ko ɓe makiri noon ɓaawo iwi e nene Saudatu bintu Zam'a ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jombituno ko nene Aisha radiyallahu taala anha geɗal ɓe Seydina Aboubacrin Siddiq ɓen haray nene Aisha radiyallahu taala anha ɓeɗo ko geɗal ɓe Seydina Aboubacrin as-Siddiq Abdullahi ibni Abi Quhafata ko Seydina Aboubacrin Siddiq maketeno Abdullahi ko Abdullahi ibni Abi Quhafata ibni Usman at-Tamimiyu Sa'diyu al-Qurashiyu wa kanat tukanna bi ummi Abdillah nene Aisha radiyallahu ta'ala anha kamɓe ɓe jammano ummu Abdillah kono ɓe jammira ɗum ko ñande goo ɓe wi nelaaɗo lam faala jammitade on tuma nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki awa jammito inde ɓiɗɗo ma on woko hombo woni on ko Asma bintu Aboubacrin Siddiq radiyallahu anha hiɓe jogino paykun hino wiye Abdullahi on tuma ɓe nodditori kun ɗon ɓe wiye ummi Abdillah haray noon nene Aisha ɓeɗo yumma maɓɓe ko homɓe haray ko ummu Rumana binta Amirin el-Kinaniya taymiyatun qurashiyatun haray ko ɓeɗo woni yumma e nene Aisha radiyallahu ta'ala anha ɗum ko Ruman bintu Amir haray nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jombuno nene Aisha radiyallahu ta'ala anha ko adi fergo nelaaɗo ngon duuɓi 3 tay nene Aisha radiyallahu ta'ala anha hino mari duuɓi 7 e riwaya goo hiɓe mari duuɓi 6 nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam naatide nene Aisha radiyallahu ta'ala anha ka suudu maɓɓe
tawi nene Aisha ko ɓe duuɓi 9 nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wuri de nene Aisha duuɓi 9 on tuma nelaaɗo faati nelaaɗo acci nene Aisha ko ɓe duuɓi 18 nene Aisha wuritoy ɓaawo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam duuɓi 4 duuɓi 5 ɓe faatori duuɓi 6 e duuɓi 3 ko ɗum waɗi ka tarikh ɓe innayi wo ko faatori duuɓi 6 e duuɓi 3 ko yimɓe 4 ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam duuɓi 6 e duuɓi 3 e seydina aboubacrin siddiq ɗum ko abdoullahi bun abi guhafata baba en nene Aisha duuɓi 6 e duuɓi 3 e nene Aisha radiallahu taala anha ɓen kadi ko duuɓi 6 e duuɓi 3 kañum ma e seydina aliya ibne abi talib ɓen kadi ko duuɓi 6 e duuɓi 3 haray noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hakken ko nene Aisha tedduno ka maɓɓe ɓe landano ñande goo ɓe innawo ko hombo ɓura yiɗede kama nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ko Aisha ɓeyni si feƴƴi Aisha ko hombo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ko baaba en makko haray noon kadi nene Aisha no jogii teddule mawnuɗe e nder diina l'islam kan hino jeeya e muɗum nene Aisha radiallahu taala anha hiɓe jeeya e waɗaynoɓe ɓen fatwa bi mana jaabagol landi e gurdan nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama haray ka ibnu hajar al asqalani ka deftere makko wiyetende al isabatu fi tamyizi sahaba ɓe wi nene Aisha radiallahu taala anha ino jeeya e 10 ɓe jaabotonoɓe landi ɓen e zamanu nelaaɗo alayhi salatu wasalam ɓe maaki nene Aisha kadi no jeeya e nayoɓe ɓurɓe hunjade hadiseje nelaaɗo ɗen sallallahu alayhi wa sallama hara e yewtere goo no ari wondema nene Aisha no hunjino hadise guluje 225 haray nene Aisha ɓeeɗo kadi hiɓe hunjino qur'anare nden watti ɗon ha nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yino yiɗnoɓe giggol hertingol ha tawi kaka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko ɓe kaka nene Aisha radiallahu taala anha woni ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fatoto haray nene Aisha radiallahu taala anha hiɓe marno geɓe heewɗe e yeeso sonnaɓe ɓen hino jeeya e mu'um ko nene Aisha tun nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jombi tawi ko jiwo kecco yilti e muɗum ko ka nene Aisha radiallahu taala anha woni ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam faati yilti e muɗum kaka suudu nene Aisha radiallahu taala anha woni ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam surra yilti e muɗum tawi ko baba en nene Aisha radiallahu taala anha nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam voyage tata haray piiji bossino toon ko nene Aisha woni ko ɓuriri sonnaɓe heewɓe ɓe haray nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wo ko ɓuri teddude e sonnaɓe ɓen fop ko nene Khadija e nene Asiyatu bintu Muzahimin sonnajo Firawna o e nene Maryama nene annabi Isa ɓe yiltiɓe maaki Aisha no ɓuriri sonnaɓe adna Allah on foppu wano lewru ndum ɓuriri koode ɗen noon idan nene Aisha hari no teddi ka nelaaɗo moƴƴa noon hari ɓe mari kadi ɓural timmungal kadi sallallahu alayhi wa sallam hino jeeya e mum kadi qur'anare nden jippike spécial laɓɓingol nene Aisha ɓaawo nde ɓe tooñano fawi kadi ɓen wowlunoɓe ɓe gooto kala loyru 80 ko piyete haray noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e nene Aisha ɓe feƴƴindinno programme ji ɗuɗuɗi hino jeeya e mum waɗugol tiro doga kombo e maɓɓe adoto to hino jeeya e mum ko nene Aisha ƴawata ka balaje nelaaɗo ƴeewa nokku goo ndaara ko woɓɓe fijata e piiji buy nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam arayno awlo nene Aisha jannga qur'ana tawa nene Aisha ino fiili haray nene Aisha no marno teddule ɗuuɗuɗe ka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama wonde fo hari hiɓe fanɗi kono hari hiɓe mari gandal timmungal ha e tabi'ina en woɓɓe goo yani yiiduɓe sahaba ɓe jange juuɗe sahaba ɓen kono ɓe seedaki nelaaɗo woɓɓe maɓɓe no manta Aisha radiallahu taala anha ɓe inna ɓe meeɗa yiide neɗɗo faamuɗo fiqhu ɓe meeɗa yiide neɗɗo faamuɗo sharia ɓe meeɗa yiide neɗɗo waawuɗo shi'ir ha hewti nene Aisha radiallahu taala anha idan ɓeeɗo ko luggunoɓe gandal ha nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hino maaka hudu nisfa dinikum min hadihi lhumayra ƴette feccere gandal mongal immorde ko jiwmboɗe hun ɗo haray noon nene Aisha no marno ɓure jane
e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono en feƴƴude haray no jeeya e maɓɓe sonnaaɓe nelaaɗo ɓen hafsatu bintu umar buni al-khattabi radiyallahu anhu haray nene hafsa oɗo kadi hino jeeya e sonnaaɓe nelaaɗo ɓen alayhi salatu wassalam hiɗen anndi khulafa urrashiduna en nayo ɗum ko aboubacrin siddiq e umar buni al-khattabi e usmana bune affana e aliya ibne abi talib ɗiɗoɓe ɓen okki nelaaɗo okki ɗiɗoɓe ɓen nelaaɗo aboubacry okki ɓe aicha seydina umaru okki ɓe nene hafsa oɗo on tuma kamɓe kadi ɓe okki usmana bune affana ɗi ɓe okki seydina aliya ibne abi talib goto ɗum ko nene fatima haray nene hafsa oɗo babay makko ko umar bune al-khattabi ibni nufailin ibni abdil uzza ibni riyahin ibni abdillahi ibni qurtin ibni ruzahin ibni adiyin ibni ka'bin ibni luwayi oɗo woni geygol seydina umar bune al-khattabi ngol ɗum ko babay nene hafsa noon yumma maɓɓe ko zeynabu bintu maf'unin ibni habibin ibni wahab haray nene hafsa ɓeɗo nene hafsa ɓeɗo kañum kadi ɓe jibinama e nder makkatal mukarrama haray ɓuraysiyankoɓɓen tawi on tuma hino darnude suudu kaba ndun ko adi fergo nelaɗo ngon sallllahu alayhi wa sallam e madina duuɓi 5 hari nelaɗo ferali yahi madina e nder duuɓi 5 adi nelaɗo ferde yaha madina ɗon nene hafsatu bintu umar bone al-khattabi jibina tawi ɓuraysiyankoɓɓe no darnitade suudu kaba ndun haray nene hafsa ɓeɗo kañum kadi eɓe mari teɗungal mawnugal ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam eɓe jeyano e yimɓe yiɗaɓe ɓen ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray ɓeɗo kadi hino jogino hino andano ko wiyete kon tiiɗugol yani doole e tiiɗugol ndimankagu e tabitugol e margol hoolare e sengo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nene aicha tigiri kamɓe hari hiɓe mantayno nene hafsa ɓe inna ko bintu abiha hafsa o ko ɓi bemmum andi ko pullo fuuta wiyata kon kaari ko ɓi bemmum kamɓe kadi ɓe makayno ɗum ɗo ɓe inna ko bintu abiha ko ɓi ben makko ko ɓiɗɗo baba e mum tigini haray noon nene hafsa ɓeɗo ɓe jannguno haray nene hafsa ɓeɗo ɓe jannguno ko wiyete kon jande nden kala ko wiyete kon qira'ate e windugol ɓe waawi ɗum ɗon hiɓe waawi windude hiɓe waawi janngude noneji ɗin fop ɓe yiltidirayno ɓe fayira hari noon on tuma ɗum ɗon ɗuuɗa tawi sonnaɓe ɓe jikkinaki ɗum ɗon e o janngugol moƴƴa kono kamɓe hari ɓe mari ngal ɗon gandal hiɗen andile hayno tabiti ka hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki nahnu ummatun iyatun la naktubu wala naqra minen komin jeeya yani komin yimɓe ɓe annanda hoorema min janggata min windata kono tawi nene hafsa radiallahu taala anha kamɓe hiɓe marno oɗo gandal hari noon nene hafsa ɓeɗo ɓe jombama nokkugo hari ko hunaysi ibni hudafata ibni qaysin ibni addi oɗo won ko jombi nene hafsa aranum pis on andi en wino nane wondema ala ommo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jombi tawi ko jiwo siwona nene aicha radiallahu taala anha ko imma hara ko cemetto bimana mo moodi mum sertidi e muɗum ma mo moodi mum maayi ko ɓen tunnelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ayno jombugol haray oɗo gorko maɓɓe noon kamɓe nene hafsa o faatino si on tuma noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jomboy kono konde say nelaɗo jombi mo hari seydina oumar ƴettunomo yahi ɓe yaha ɓe yeena ka aboubacry ɓeyne aboubacry jombana hafsa seydina aboubacry jaɓaki ɓe yaha ka oɗa ɓe yeenamo ɓe yaha ka oɗa ɓe yeenamo iyo ɓe heɓu goɗɗo kono jombana ɓe hafsa yaroy ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓeyni nelaɗo mi yewti aboubacry yo jombanan hafsa o jombalimo on tuma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hey ko an wo mi yehi ka aboubacry o jombalimo mi yehi ka ousmane kañum kadi o jombalimo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki jombay hafsa ɓurɗo moƴƴude usmani jombay ɓurɗo moƴƴude hafsa idan artoy ɗon
tawi ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko jomboyta nene Hafsa tayle nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no moƴƴi ɓuri nene no moƴƴi ɓuri Seydina Ousmane bun Affan kadalika Seydina Ousmane bun Affan jiwɓe makko ɓen ino moƴƴi ɓuri nene Hafsa par ce que kamɓe ɓen maɓɓe ko annabajo on nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Idan nene Hafsa oɗo o tawano e domaine ji bus e nder islam o ko o waɗi ko tawata batteji hino e muɗum moƴƴa noon haray kadi fergoji ɗin o ferdi e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray o golli golleji moƴƴa noon e nder dina al islam kan ko tawata ɗum ɗo islam no reconisi no anditani nene kanko Hafsa radiyallahu taala anha. ha nene Hafsa ɓeeɗo hakken ko tawi hiɓe mari teddungal ka Allah subhanahu wa ta'ala ñande goo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam accituno nene Hafsa ɓay ɓe acciti nene Hafsa ɗum yettike Seydina Omar bun al-Khattabi ɓe ƴettayno jaare ndin ɓe saaƴina ka hoore maɓɓe bimana ɓe waɗa jaare ka hoore maɓɓe ɓeyna kamɓe ɓe perdi on tuma noon Allah jomiraɗon neli Seydina Jibril alayhi salatu wassalam yo ar o yeeto nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo artir nene Hafsa ko sonnajo makko wo fiyon ɗum hino jeeya e piiji ko nene Hafsa hertori ɓe wiɓe sawwamatun qawwama wo ko nene Hafsa ko ɗuuɗaynoɗo juulugol jemma kadi ko hebbinaynoɗo hoorugol tawsiiɗe mari ɓen sonnaɓe hannde. Idan ɗum ɗo no hawni ha feƴƴiti Seydina Jibril arno innimo inna allaha ya'muruka an turaji'a Hafsa fa innaha sawwamatun qawwama wa innaha zawjatuka fil janna. Allah yamirima woya artir Hafsa sabu oɗo ko hebbinɗo hoorugol e nder ñalle ɗen hebbinowo juulugol e nder jemmaji ɗin e hoore ɗum kadi ko ɓeyngu maka aljannaji. Idan artirmo oɗo a gasatamo accitude nelaaɗo artiri nene Hafsa kadi ɓe wontidi ka ɓe wonno ɗum tawsi sonna ɓen ino hoora hande jemma no hoora hande ñalorma ino immo jemma juulugol haray ɗum ɗo ino mankiri jama o moƴƴa. Joni noon si tawi nene Hafsa artirirama ka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam sabanedema ɓe hoora e ñalorma ɓe juula jemma tawa Seydina Jibrilu accali ɗum ɗo suuɗali ɗum ɗo marali ɗum ɗo nelaaɗo le no andi ɗum nene Hafsa no andi ɗum kono tawi ma Seydina Jibrilu fillitano ɗum ɗo kadi nelaaɗo raji'aha fa innaha sawwamatun qawwama ko o hoorowo ko o juulowo ɓe yilti ɓe wi wa zawjatuka fil janna ko ɓeygu ma kadi nder janna. Allahu akbar. haray tigi tigi de yo sonna ɓe nanu ɗon haray yo ɓe andi to wondema e yoole jakka ngol hoorugol ɗo de e ngol naafugol jemma ɗum ɗo ko hunde marnde nafani. Zeynabu bintu Khuzaymata oɗo woni jowa bon radiyallahu taala anha haray nene Zeynabu bintu Khuzaymata bunil Haris bun Abdullahi ibni Amrin ibni Abdi Manafin ibni Hilalin ibni Amir ibni Sa'sa'a al-Amiriyatu al-Qusaysiyya فهي الهلالية القسيسية وأمها هند بنت عوف ابن الحارث ابن حماطة هراي أودو نين زينب بنت خزيمة كدي أودو كو لنيول مكونغول ني نلا صلى الله عليه وسلم يتنمو هراي بيوي نين زينب بنت خزيمة himo jeano e ɓurɓe marde geygol teddugol ka arabu ɓen wa kanat min akramil arabi aslan wa nasaba yani hiɓe jogino geygol ngol tawata hiɓe jeeya e ɓurɓe marde geygol e arabu ɓen e on ɗon zamanu fewndo kaɓe wonno ɗon nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam jombi ɓeeɗo e lewru suumaye hitande tataɓere immorde e fergo maɓɓe kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e nder suumaye haray ɓeeɗo nene Zeynabu bintu Khuzaymata ko on ɗum ɓe jammano ko ummul masakin ko nene miskinaɓe ɓen machallah ɗum ɗo noon ko adiɓe nadde islam goy ko adi islam on arde hari ɓeeɗo hino andirano ko wiyete okkugol e teddingol e yooɓagol e newagol e moƴƴagol e waasiduɓe ɓen e miskinaɓe ɓen hari ɓe jogii kadi ko wiyete giggol e yurmede wonande kala neɗɗo mo ɓe yii tentini noon miskinaɓe ɓen e waasiɗuɓe ɓen hari ɓe marani ɓe yurmede
heɓe marani ɓe teddungal heɓe marani ɓe neware yewtirgol ɓe doyi e ɓannitugol ɓe salagol pottagol ɓe ɓe añatano ɓe ɓe wikkotanoko ɓe ɓe kuulotanoko ɓe ɓe okkorayno ɓe yeri ko ɓe mari kon ɓe waɗana ɓe yeri ko ɓe faala kon ɓe daranoɓe fewndo ka ɓe haton jine maɓɓe ɗon awa ɗum ɗo yo seedo sonnaɓe ɓen andi ɓe wiyay wo sonnaɓe jawle maɓɓe ɗen ko marete ɗum ko jawle worɓe ɓen ko ɗum tinte funse joni awa ɗo de ara yo sonnaɓe jentito si tawi woni nene Zeinabu bintu Khuzaimata wi'ama nene miskinaɓe ɓen haray en andi ɗum ɗo na gudda waɗi ɗum ɗo kaado haray kadi le na mettere fi waɗi ɗum haray le na ñande waɗi ɗum hina hoyre waɗi ɗum hina mettugol fi waɗi ɗum haray oɗo no jogino ɗeɗo ɓure e goɗɗe goo kadi haray ɗum ɗo hino tabituno ka wonkiji maɓɓe haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam naati ka maɓɓe ɓaawo nde ɓe naatuno ka nene Hafsatu bintu Omar on tuma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tabbiti ka maɓɓe ɗo lebbi ɗiɗi ma ɗum lebbi tati nene Zeinabu bintu Khuzaimata on tuma faati e zamanu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka sakkitode paran aranuru tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no wuuri on tuma nene Zeinabu bintu Khuzaimata ɓeɗo ɓe surraka berɗe Baqi'a hari laatino on tuma e duuɓi maɓɓe ɗin hino ɓanni duuɓi 30 jaka yo hari ko jiwo kecco wonno ko faati jon noon enen se wi ko sonnajo towuɗo duuɓi tun ittata sadaka ma ko mawɗo tun ittata sadaka awa en faami ɓe wiile weeɗo wo kamɓe ko telen ka 30 maɓɓe woni ko ɓe faati machallah en andi kayle ɓe faatino ko lawɗi kon ɗum woni ɗum ko holli ɗum tawde hari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam faataki idan haray ko yen watta yiila do haray hikki e on ɗon jeegaɓo on ko nene Ummu Salamata bintu Abi Umayyata nene Ummu Salamata ɓeɗo kadi ko honno ɓe maketeno ko Hindu haray inde maɓɓe nden ko Hindu bintu Abi Umayyata ibni al-Mughirata ibni Abdillahi ibni Omar ibni Makhzum ibni Yaqzata ibni Murrata Ka'b ibn Luwayyin ibni Ghalib ibni Fahr ibn Fihr al-Qurashi haray ɓeɗo nene Ummu Salama ko ɓe lorrili ko Ummu Salamata kono inde maɓɓe nden ko Hindu haray kadi ɓeɗo nene Ummu Salamata ɓeɗo kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ƴettunoɓe haray yumma maɓɓe ko honno wiyete ko Atikatu bintu Amir ibn Rabi'ata ibn Malik ibn Khuzaimata ibn Alqamata al-Kinaniyatu min Bani Farras maɗum Firas haray ɓeɗo kadi nene Ummu Salama ɓeɗo ɓen andi ɓeɗo kadi ko sonnaɓe teddunoɓe ni kadi sonnaɓe ɓe andanɗa hoorema hiɓe marno teddungal janal ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɗen andi Abu Salama moodi maɓɓe ɓaawo fatike ɓe sikkano ɓe heɓay wa Abu Salama ha Seydina Aboubacry yaltani ɓe jaɓali Seydina Omar yaltani ɓe jaɓali Seydina Aliya yaltani ɓe jaɓali on tuma nelaɗo yaltanoyiɓe fewnnum ɓaawo moodi maɓɓe fatike nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makonno nene Ummu Salamata yo wi'u inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni min musibati wa akhlifni khayran minha ɓaawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makaniɓe ɗum ɓe ɗofti e hoore suno maɓɓe ngon fof ɓe yewti ɗum ɗon hono hari kamɓe heɓe felliti wondema ɓe heɓata goɗɗo goo moƴƴuɗo wano Abu Salama turnoyi ɗon ha tawi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam artata wiya Ummu Salama miɗo faalama ƴettude ɓay ɓe ari ɗon ɓe waɗaniɓe wondema heɓe faalaɓe ƴettude on tuma nene Ummu Salama makani ɓe sartiji ɗiɗi ɓe wi ha nelaɗo ɓe inni min noon tawa ko adi kon komi jomiraɗo fayɓe ɓuy ɗimmun ɗum miɗo hiri ha feƴƴiti miɗo nawli moƴƴa noon nde jogii jalousie timmuɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam inni amma ɓiɓɓe ma ɓen ko ɓiɓɓe am si tawi noon ko jalousie ma on mbimana nawlugol ma feƴƴitugol ngol haray mi torantoma Allah subhanahu wa taala yo Allah ɗuytane ɗum ɗon ha hawra idan en andiɗo jaka nawlugol ngol kadi wona probléme haray hino tagi sina ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama timbatano ƴettugol ɓe kono haray ɓay tun haray no tagi si nawlugol ngol feƴƴitali ha tawi bonnoyay ka nder islam haray ella ala e mum idan nene Ummu Salama ɓeɗo
ko jeeyaɓe neɗɗo mo anndanɗaa ko jeeyaɓe yimɓe ɓe anndanɗaa hoore ma hiɓe jicci ko wiyetee kon feere maɓɓe nden no jicci haa ñannde goo ɓe soofuno sahaba ɓen ɗay nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam en ɓe fokkiti makkatal mukarrama woni Suhaylin bini Amr imminama yo ɓe ar ɓe waɗa sulh ɓe winda kaydiri ko wiyetee ko memorandum of understanding hakkundeji maɓɓe ɓe waɗi on ɗon kaydi haa ɓe gayni ɓe wi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam inni sahaba ɓe yo ɓe fembo ɓe jaɓaali fembaade ɓe naati ka tilli sown tawi nden ɗon hitaande ma ndun ngolɗon laawol tawi ko nene Ummu Salama ɓe voyage ɗi ɓe yeeti nene Ummu Salama wondema ɓe wuli wota Allah subahana taala tikkan sahaba ɓen on tuma ɓe inni nelaaɗo makkina o e alto accitaaɓe ɗon yahoyinna yo goɗɗo goo fembe nelaaɗo yalti noddoye goɗɗo goo yo fembu ɗum on tuma sahaba ɓen fof ɓe yacci gooto kala dogi yahi fembugol ɗimmo mon haa ɓe ebbi wartindirde hakken ko tawno hiɓe hawji fembagol ɗum ɗo holli wondema nene Ummu Salamata komo feere mum jiccuno kadalika fendu ko Abu Sufyana en ari ɓe faala hewtude ka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam salino kurut yiidugol e maɓɓe sabu soñdia ko naɓuno e juuɗe maɓɓe kon adiɓe iwde makkatal mukarrama senagol madinatul munawwar ko nene Ummu Salamata Allah joomiraaɗo waɗuno sabu haa Abu Sufyana waawi naatude ka nelaaɗo ko ɓaawole o waawi naatude ka nelaaɗo ko on tuma o yahi o wowli kalima ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah o naati l'islam nene Ummu Salama maaki e nelaaɗo araɗo tomo annda woɓɓe goono toon ko miññiraaɓe ma woɓɓe goono toon ko ɓappiraaɓe ma woɓɓe goono toon ko esiraaɓe ma taaraɗo ɓe ƴettuɓe tun ɓe jeeja ɓe eɓe yewta haa nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓernde mum nden jippiti inni yo ɓe naati tun ɓe silmi haray ɗum ɗo kadi iɗen anndi vraiment oɗo sonnaajo kadi ko golluɗo piiji heewɗi ka nder diina l'islam hakkunde voyage dugol e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e daragol takko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam supporta ka nder diina wallito diina kan haa moƴƴa haa ñannde goo kamɓe tigiri ɓe marno cuucal moƴƴa noon kamɓe nene ɓeeɗo Ummu Salamata hindu ɓe marno cuucal moƴƴa ɓe jeyano e suusu ɓe fewtutugol Seydina Omar bun el Khattabi yewta ɓe yewtereji go'o tawa ko yewtereji goonga ñannde goo Seydina Omar bun el Khattabi arno inni nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam he nelaaɗo ɗa duwa dartudego e ɓe sonnaaɓe maaɗa duwa ɓe dartude ɓay ɓe yewtii ɗum tawi nene Ummu Salama no takko ɗon nene Ummu Salama inni Umaru aron ko piiji ɗin fof ko yewtete fof yabna al Khattabi ko a yo ɓiɗɗo Khattabi ko yewtete kon fof a yewti haa tawi jooni a waawaali ɓuttinde sina naata ka nder ɓeygure nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam idan tawi hari ko ɓe neɗɗo suusuɗo reedu sina ɗum na wonɗo o wonɗo suusata fewtutugol Seydina Omar haalanamo yewtereji goo sabu nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki si Seydina Omaru sekiri ɗo laawol wi'i ko ɗo rewata yaha haray seytane sekira e laawol nokku goo haray nene ɓeeɗo nene Ummu Salama ɓeeɗo ene jeeya e sonnaaɓe aranɓe adiɓe voyage gol seno madinatul munawwara kadi haray nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ƴettuno nene Ummu Salamata ɓeeɗo e nder Shawwal e hitaande naya ɓere haray ɓe faatino e zamanu imarata oɗo Yazid ibni Muawiyata haray koye zamanu oɗo Yazid ibn Muawiyata koye laamateri makko koye fewndo makko bi mana kamɓe on ɓe faati haray waye akhir azwaji nabi sallallahu alayhi wa sallam mawtan ko kamɓe sakkiti farade sonnaaɓe nelaaɗo ɓen fof kadi woɓɓe goo wi ko Maymuna to sakkiti mayde woɓɓe goo wi ko nene Ummu Salamata woni ko sakkiti mayde almuhim woɓɓe goo no tabintini wonde makko ɓeeɗo woni no ko sakkiti mayde jeɗɗaɓo on ko Zeynabu bintu Jahshin ko nene Zeynabu bintu Jahash aray ɓeeɗo kadi ko bintu Jahas ibn Ri'abin ibn Ya'mar ibn Sabra ibn Murra ibn Kabirin ibn Ghanam ibn Dawdan Asad ibn Khuzaymata haray ɓeeɗo kadi hiɓe jammano honno wiyete Barra aden igguɗo yankiniɗo cippitiɗo ɗoftiɗo nene Zeynabu bintu Jahsh haray nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko inni ɓe ɓayɓe jombiɓe on tuma noon ɓe wiɓe oɗo Zeynab mi mana hari kamɓe wona Zeynabu ɓe wiyete ko Barra ɓe wiyete noon andi noon Barra no wona
barra si woni barra ara ko ɗigguɗo ina wona kadi barra yaltugol yani okhruj barra yaltu ka yaasi no wonira noon kadi idan ɓaynelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jombiɓe itti inde nde watti zeynabu aray ko rasul sallallahu alayhi wa sallam wonno ko jonni ɓe nde ɗo inde ɗum ko nene zeynabu bintu jahshin aray nene maɓɓe ko umayyatu bintu abdul muttalibi aray ko umayyatu geɗaljo abdul muttalibi joni noon iɗen andi oɗo abdul muttalibi o ko bab o ko on no wiyete ko soro nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam idan umayyatu ɓeeɗo ko yaaye nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam idan ko denɗam maɓɓe konti mum ɓe jombi kamen enen ngaaɓe mana ko denɗam mo yaaye woni ko rasul sallallahu alayhi wa sallam jombi haray nene zeynabu bintu jashin ɓeeɗo ɓe jibinama makkatal mukarrama ko adi fergo nelaaɗo ngon duuɓi noogay yani ɓe jibina woni duuɓi noogay si rasulu sallallahu alayhi wa sallam feri haray ɓeeɗo kadi hiɓe jeeya e adiɓe naatude ka nder islam min assabiqat haray ɓeeɗo kadin kadi ɓe wuridi ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray noon goɓɓe goo jombinoɓe ko wonɓe wonno ko jombiɓe ko zeydu bun harithata seydina zeydu bun harithata wonno ko jombi nene zeynabu bintu jahshin ko wonto ɗum ɗo iwri ko programme ko famille zeydu bun harith andi zeydu o arno ka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay o yiwi ka maɓɓe o ari ka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o daaki ɗon woni ɓe ɗaɓɓitimo ka maɓɓe to haa ɓe yaalimo woɓɓe goo aro luumo ka nelaaɗo en ɗon yi zeydu ɗon ka luumo ɗon ɓe yahi ɓe yettoyi famille makko on ari wi hino artani zeydu ɓe ka nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe wi ɓe artani zeydu haray zeydu wi nelaaɗo maaki ellala kono noon haray yo zeydu nodde o daro baaɓe ma daro haray nelaaɗo kadi daro on tuma zeydu lande baaba e makko e nelaaɗo ko on mbo ɓuranimo on tuma ɓayɓe ikke zeydu suɓi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hay zeydu suɓike nelaaɗo mawɓe makko ɓen hooti on tuma nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam inni wattimo ɓiɗɗo mum o watta wi'eede zeydu bun muhammad ɓay o wiyama zeydu bun muhammadu tawi allah subhanahu wa taala no faala ittitude ɗum ɗon ɓay ɗum ɗon tawi waalora noon on tuma allah subhanahu wa taala inni ma kana muhammadun aba ahadi rijalikum walakin rasulallahi wa khatama annabiyina o inni wona o baaba hay gooto e moɗon idan allah yiltiti e makko kanko kadi joni o wi udu'uhum li abaihim noddireɓe inɗe baabiraɓe maɓɓe ɓe wiye zeydu bun harithata o taw wi zeydu bun muhammadu joni noon tawi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no mari ka wonki muɗum wondema si goɗɗo wi'i goɗɗo ko ɓiɗɗo makko haray on ɗon ɓeygu makko bimana si on ɓiɗɗo ɗon serti e ɓeygu mum o wiɗomo ko ɓiɗɗo mum ɗa kanko konti babajo on wawata jombude oɗa hande kadi allah jomiraɗo noon faala bonnitude ɗum ɗon o inni wo falamma qada zaydum minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna ala almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim ida qadaw minhunna watara allah jomiraɗo inni o ɗum ɗo gasirtani wa tukhfi fi nafsika ma allahu mubdihi allah yewti ɗum e ayawal go woɗa suuɗi ka wonkima goɗɗum ko allah feñi kono wonno ɗum ko nelaaɗo suuɗi ko wondema min si mi yahi min ni goɗɗo ko ɓiɗɗo an mi yahi mi jomba ni on ɗon on serti e on ɓeygu mum ɗon min dagotako kami jomba mo harale oɗo wona o ɓiɗɗo an reedu allah wi no ɓay tunna ɓiɗɗo ma reedu ino sellane ka jombamo allah tourni programme on artiri nene zeynabu bintu jahshin ha nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jombi ɓe wo ko fiyo ittu on ɗon sikke ma ɗum on ɗon tamaw ma ɗum nden ɗon sattende ko jama on heɓata e wiwgol kaari ko ɓiɗɗo mum tawana ɓiɗɗo mum on jomboya sonnajo ɓe sertama oɗa maya tawa an a watamo jombude arminani hoore ma ko dagi allah subahana taala wi likay la yakuna ala almuminina harajun fi azwaji adiyaihim ida qadaw minhunna watara ɗum ɗo hande kadi dagi idan haray oɗo nene zeynabu bintu jahsh ko jombunomo ka aranum haray ko seydina zayd bin harithata on tuma noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam artoye jombi mo haray no jeeya oɗo ko teddule ko heɓi kon ino jeeya e teddule muɗum imo jeeya e premier
sonnaaɓe faatiiɓe ɓaawo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo hino jeya e teddule ko heɓi kon par ce que himo jeya e sonnaaɓe aranɓe faatiiɓe tawtoye nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. haray oɗo ko ɓayo faatike kombo juulunoomo ko seydina Omar bunil Khattabi wonno ko juulimo. nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam taw non makkuno haray no jeya e ko ɓurata teddinde sonnaaɓe amɓe min ko adiiɓe ɓe tawtoyde lawwo, yani ko adiiɗo e maɓɓe tawtoyde lawwo. tawi noon ɗum ɗo waɗi haa sonnaaɓe ɓen gooto kala e maɓɓe no miijo kombo e maɓɓe adoto tawtoyde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. artoye noon haa tawi nene Zeynabu bintu Jahshin hino jeya e adotoɓe tawtoyde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. haray oɗo ɗuma teddungal moƴƴa. haray noon no jeya e nene Zeynabu bintu Jahshin ko tira kadi e ko hoolora wonde maɓɓe gollayno ɓe gollira juuɗe maɓɓe ɗen heɓa moƴƴere nden ɓe yilto ɓe nafira ɗum ɗon jama on ɓe ittira ɗum ɗon sadaka. haray ɓe faatino e hitande noogay fergonelaaɗo. haray ko kamɓe woni premier e sonnaaɓe ɓaawo nene Fatima radiyallahu ta'ala anha ɓe moƴƴinanaaɓe ko wiyeteeɗo balangaru ko ɓe surriroya ɓaawo nene Fatima feƴƴi. haray jeetataɓo on o nene Juwayriyatu bintul Haris radiyallahu ta'ala anha. nene Juwayriyatu ɓeeɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiiɓe ko ɗo woni hiyal barra fa sammaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Juwayriyatu kama samma Maymunata wa hiya Juwayriyatu bintul Haris ibn Abi Dirarin ibn Habibin ibn Aidin ibn Malik ibn Juzaymata wa huwa al-Mustalaq ابن سعد ابن كعب ابن أمر هو خزاعة ابن ربيعة ابن حارث ابن أمر القيس ابن امرئ القيس بطريق امرئ القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن عساس. haray oɗo gengol makko ngol kanko nene Juwayriyatu bintul Haris no yahoy ha hewtoy Imru'ul Qais. Imru'ul Qais oɗo noon ko aade lollunoɗo e wawgol yimugol. sallallahu alayhi wa sallam maki yimoɓe fof ko Imru'ul Qais ɓuri wawde, kono kanko kadi ardoy to yimoɓe jippina ɓe ka nder yiite jahannama yawmal qiyama. Imru'ul Qais oɗo gimɗi makko ɗin sifa majji ɗuɗano e bimana ko yuɓɓete gimɗi ko wona o musicien ɓe go fayɓe ɗuma ko yuɓɓayɓe gimɗi arabu ko yimeteno. haray oɗo nene Juwayriya bintul Haris oɗo kañum kadi ko neɗɗo teddinanoɗo mo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jombuno. haray kadi o wonduno e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yankude makko e nokkeli boyi. haray oɗo kadi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay jombimo ɓe wonduno wondigal labangal wondigal teddungal. haray ɓe faatino e hitande 50 e fergo nelaaɗo alayhi salatu wassalam. ino jeeya e teddule maɓɓe ɓe ko ɓe wondi e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɓe heɓi ha yimɓe rinɗinirɓe yimɓe sabu nene ɓeeɗo ɓaawo rasulu sallallahu alayhi wa sallam teddiniriɓe jombugol ɓe ɗum ko nene Juwayriyatu. ɗum woni sabu e famille maɓɓe yimɓe bus rinɗini hay jiyaɓe ma horɓe ko ɓe jogino. ino jeeya e teddule bus ko ɓe jogino ɓay noon tan on muutike e raɓɓindinoto ɗon. haray jeenayaɓo on ko nene Ummu Habiba bintu Abi Sufyana. ɓe Abi Sufyana oɗo ne jogino geɗal ɓe wiyamo Ummu Habiba. haray ɓeeɗo kañum kadi hino jeyano e ɓen ɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam ƴetti. haray ko bandiraɓe Seydina Muawiyata ibn Abi Sufyana. haray ɓeeɗo kadi ɓe wonno e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. haray woɓɓe goo hari jombinoɓe hino wiye Ubaydillahi ibn Jahshin. haray Ubaydullahi ibn Jahsh oɗo ɓay ƴetti nene Ummu Habiba hari o naatuno l'islam. on tuma ɓe wondi e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗon ha on tuma nelaaɗo makani ɓe yoɓe feru ɓe yaha Habashata ɗum ko Éthiopie. ɓay ɓe yehi Éthiopie ɓe wonoyi toon seeɗa. on tuma oɗo gorko kañum Ubaydillahi ibn Jahshin o yilti o naati e o keriti en yaagal.
ɓay o naati o keriti en yaagal o maayi e ɗum ɗon ko o keefeero. haray nene Ummu Habiba ɓe tabbiti ka l'islamu maɓɓe, kamɓe ɓe wontaali oɗo jikku ko oɗa woni e mum kon. kono tawi ɓe heɓani oɗo gorko faatiɗo ɗo e yoga e ɓiɓɓe. on tuma ɓe iwi toon ɓe arti. haray noon ɓaawo nene Ummu Habiba woni moodi maɓɓe maayi, ɓe woni ɗon ha on tuma nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam inni haray no faalaaɓe jombude. haray ko Najashiyu wonno hay ko ittani ɓe teŋe toon humani ɓe toon dewgal ngal rasul sallallahu alayhi wa sallam ƴetti ɓe. on tuma ɓe arti. haray ɓeeɗo kañum kadi ɓe faatino ɓe faatori duuɓi 4 e duuɓi 4 e konngol karamokoɓe goo e konngol goo no addi goɗɗum ngoo, kono ɓe inni ko ɓuri e jiccude kon ko 4 ɓe faatori. haray noon sappa ɓon ko nene Safiyatu bintu Huyayyin, ɓeeɗo kañum kadi wonno ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ƴetti immorde e sonnaaɓe maɓɓe ɓen. haray ɓeeɗo kadi ko sonnaaɓe tedduɓe wonno ɓe jombano laabiji 2. haray ɓe jombano laabiji 2 wakat tazawwajat marratayni. ɓe jomba ara nun ɗum e juuɗe Salam ibni Mashkam. on tuma ɓe jomboya ka Kinanata ibni Abil Haqiq. on tuma oɗo gorko wara Kinanatu ibni Abil Haqiq o wara par ce que ari ko julɗo, o naatuno kal islam. ɓe yehi Haybara, o piiridoya toon, o wara kanko toon, o yani shahidi bi maana. on tuma nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallama jomboyɓe. haray nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yiɗi ɓe moƴƴa, ɓe suɓi ɓe moƴƴa. on tuma ɓe rinɗini ɓe, ɓe wondi e maɓɓe, ɓe ittani ɓe sadaka on sabu rinɗingol ɓe ngol. haray ɓe wondi e maɓɓe, ɓe jonni ɓe sadaka maɓɓe on, ɓe waɗi tamaro, ɓe waɗi kañum kadi muutiri ɗum defa, ɓe senditani jama on. haray tigi tigi on haray ɓe jeeya kamɓe kadi e nene gonɗinɓe ɓen sonnaaɓe nelaaɗo. haray ɓeeɗo ko hitande honde ɗum waɗi, haray ko hitande 7 ka fergo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. haray ɓeeɗo kañum kadi no jeeyano e tedduɓe e sonnaaɓe nelaaɗo ɓen alayhi salatu wassalam. haray no jeeyano e piiji ko ɓe waɗi kamɓe, ɓe wii woye ɓe rinɗinɓe tun, si ɓe rinɗiniɓe aray kamɓe ko teŋe maɓɓe on noon, kamɓe ɓe alaa e ɗaɓɓude goɗɗum ngoo ɓawto ɗum ɗon. haa Seydina Anas ibni Malik ɓe maaki ɗum ɗo laatike hannde kadi ko sunna wonande tagore nden haa ñannde darngal. haray ɓe wii wohino sella ka goɗɗo ƴetta e jiwo makko ɓe maana korɗo o inna mi rinɗinima. haray noon si mi rinɗinima ko ɗum ɗo woni teŋe ma on. haray ɓeeɗo neniraɓe meɗen Safiyatu bintu Huyayyin ɓe laatino hari ko ɓe konti korɗo. on tuma nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi rinɗiniɓe, ɓe inni kamɓe ko ɗum ɗon ɓe waɗi teŋe maɓɓe on, kono ɗum haɗali nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam moƴƴi e maɓɓe kadi. Seydina Anas ibn Malik maaki ɗum ɗo kamɓe ɓe tabinti ɓe waɗi o sunna ɗo, yani nene Safiyatu bintu Huyayyin sunnini o sunna ɗo, yani si goɗɗo rinɗinama yo wonu teŋe makko, wo ɗum ɗo woni sunna wonande tagore nden ha darngal ngal daro. haray noon ɓeeɗo ɓe fof maɓɓe hiɓe mari teddule mawnuɗe musidɓe julɓe. haray teddule ɗen ko lannata, haray ɗum ɗo no heewi ha feƴƴiti. haray noon ɓeeɗo fof ɓe ndaari haray ɗum ɗo sen ndaari en annda e ɓeeɗo ko yimɓe teddunoɓe, yimɓe ɓe Allah subhanahu wa taala yiɗi o laɓɓini, o teddini ɓe, o hiɓɓiliri ɓe nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam fiyo ɓe sipportu dina kan. koye hoore ɗum ɗo noon yimɓe heeferaɓe, yimɓe yedduɓe nodditotoɓe e nder l'islam wiya kañum ko julɓe, ko ɓeeɗo ɓe jooɗotoɓe huɗa, ko ɓeeɗo ɓe jooɗotoɓe yenna, ko ɓeeɗo ɓe jooɗotoɓe tuunina. haray no hula haa feƴƴiti kala neɗɗo jikkitorɗo e sifa ɗin jikkuji ɗon ya anndu ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam on o woni e yuwude taho si o yuwa ɓe sonnaaɓe ɗo. kala tukkuɗo ɓe sonnaaɓe ɗo e bone, haray ko nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam o woni e hoynude taho. haray nene Safiyatu ɓe ɗo hino siforno muñal, hino siforno jiccugol haqqil kadi. haray ɓe faatino e nder lewru suuma e ndun e laamateri Seydina Muawiyata ibn Abi Sufyana. hari on tuma ko Seydina Muawiyata ibn Abi Sufyana laami ko ɓe faati ka hitande 50 ɓere. haray ko Marwana ibn al-Hakam kanko wonno ko juuli
nene Safiyatu bintu Huyayyin ɓe surraka berɗe Baqiya. haray Maymunatu bintul Harith ɓeeɗo kadi ko sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam. haray ɓeeɗo kañum kadi hiya Barratu bintul Harith ibn Hazmin ibni Jubairin ibni Hazmin ibni Ruwayb ibni Abdillah ibni Hilalin ibni Amir ibni Sa'sa'a wa ummuha Hind binti Awfin ibni Zuhairin ibni al-Harith ibni Hammata ibni Jarash. haray ko ɓeeɗo woni nene Maymunatu bintul Harith. haray ɓeeɗo kadi hari ɓe jombama nokku goo. haray jombuno ɓe ara nun ɗum Abu Ruhamin ibni Abdul Uzza walladi kana mushrikan wa mata ala shirki. ɓeeɗo ɓe ƴettano ka o juuɗe o gorko wiyeteɗo Ruham ɓiɗɗo Abdul Uzza. haray oɗo noon hari o laatino ko shirkuɗo o maayi kadi e shirku makko on tuma ɓe acci on ɗon acci nene Maymunata haray hiɓe heyni ka hitande 6 yani o acci ɓe yani ni ɗon e ɓaawo moodi bimana bisadisati wal 20 ka 26 hitande yani ka duuɓi 26 o maɓɓe ko ɗon o acci ɓe yani nene Maymuna moodi maɓɓe may o wi'eteɗo Ruham ibn Abdul Uzza sirkowo o maayu tawi nene Maymuna no jogiti duuɓi 26 ɓaawo moodi maɓɓe may on tuma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jombi ɗe. haray ko ɓeeɗo wonno ko sakkiti e ko Rasul sallallahu alayhi wa sallam jombi. haray ɓeeɗo no aɗano ko wiyete rentare ruuɗanagol aduna hiɓe jogino ko wiyete kulol Allah hiɓe hebbinori juulugol hiɓe ɓadotono Allah subhanahu wa ta'ala ɗon sowno e sayi sabu dewe maɓɓe ɗen. wono ɗum ɗon joliri noon e hadiseje nelaɗo heewuɗe noon. haray ko o kadi onno sonnaji okkuɗo hoore mum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko Allah jomiraɗo wino noon atum mu'minatun in wahabat nafsaha linnabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min duni al-mu'minina. haray oɗo kadi no sonnajo okkuɗo hoore mum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum laati kadi ko teddungal ko ɓural e immorde oɗo sonnajo ha tawa aya qur'ana iway ka Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawat jippo fi jantagol fi makko irrito kadi wonde makko gonɗinɗo wa in imra'atun mu'minatun o wiyali wa in imra'atun wahabatun o wi wa in imra'atun mu'minatun si tawi son gonɗinɗo okki hoore mum annabajo on. haray oɗo fatino e zamanu Seydina Muawiyata ibn Abi Sufyan. haray kamɓe noon duuɓi maɓɓe ɗin ɓe nawyino moƴƴa ɓurno duuɓi 50. haray ɓe surrira no teddiri haray ɗiɗo tigi tigi on ko sonnaɓe nelaɗo ɓe ni haray ɓure ɗen ɗuuɗi ha e memali fayda ka ɓure ɗe woni toon fof. haray noon haqqeji hino jeeya e piiji ko haanu ɗen wadde ko ɗottagol sonnaɓe nelaɗo ɓen yiɗa ɓe teddina ɓe hooloɓe laɓɓina ɓe kala aybinɗoɓe pottinen ayyiɓe ɗen e maɓɓe aybinɗoɓe haray ko o faasiqiijo neɗɗo yaltuɗo e ɗoftare neɗɗo yedduɗo Allah neɗɗo añuɗo diina kan neɗɗo añuɗo Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makko on yiɗuɗo tuningol nelaɗo e suudu nelaɗo ndun haray oɗo ko neɗɗo faasiqi ittirino ɗum ɗon ɗuuɗiri wo no wattoyamo keefeero. haray noon ɓeeɗo neniraɓe meɗen haray ko yumma meɗen bimana ko neniraɓe meɗen ko ɓe Allah wi wa azwajuhu ummahatukum. haray ko neniraɓe men kono sariyaji goo hino ton yahata e hoore maɓɓe. exemple nene men en aray salminen ɓe en fiilotoɓe hiɓe ɓorto dolokke yeeso men hara ɗen jooɗodi yiyen ɗum ɗon tawa ella ala ɓeeɗa noon dagotanoko ka salminen ɓe dagotanoko ka ɓe itta niqaabu yeeso meɗen dagotanoko hinafere ka ɓe ɓorto dolokke yeeso men. haray ɗen ɗon ko nene meɗen ko karama goɓɓe maaki kon ko nene men ka sengo teddingol ɓe ko nene men ka sengo yiɗugol ɓe ko nene men ka sengo teddingol nelaɗo ko nene men ka sengo laɓɓingol ɓe ko nene men ka sengo jonnitugol ɓe haqqeji maɓɓe ɗin ko nene men ka sengo protégugol suudu nelaɗo ndun sallllahu alayhi wa sallam. kono wona nene men ka sengo weddudugol en weddata e maɓɓe bimana sahabaɓe wuridunoɓe e sonnaɓe nelaɗo ɓen on tuma dagotako kaɓe weddoda
ruwadi si Allah subhanahu wa ta'ala inni fa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin jagotano ko ɓeeɗa kaɓe weddoda few aray noon kadi ɓe wa'awa sonnajo fo sonnajo yani sa annabi lastunna ka ahadin minan nisa onon sonnaɓe nelaɗo ɓen o wawa sonnajo hay goto e sonnaɓe ɓen ka hoore leydi ɗo haray musidɓe julɓe on accay hakke hari miɗo ka woɗɗi hari miɗo artude ko ɗum trompe no bayana on seeɗa tawi hendu ndun no tiiɗi on accanaylan hakke yandi ko tan on retardi kon haray ɗum ɗo si Allah on hoddiri waɗitata hannde kadi wona e anniye an kono tawi alhaali on ko noon woniri e hannde on haray on yaafoto ha e prochaine haray mi faala raɓɓinɗinade ɗo ɓay haray kelen ka mon toon kadi jemmini fota أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.